Servus gamerilor. În acest episod, părerea mea. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Cu inima deschisă, privind spre libertate, noi îl votăm pe Călin Georgescu. Diaspora strigă, el e alesul, un președinte drept, iubitor de popor, ne scoate din noroi spre un nou viitor. Kurva anyád, bazd meg! Előttem két villamos, apács reggel csillagos. Itt örökké alkalom, örökhet a